Kardom niliklar at BP pinya birta ang tonpen arjuik tham. Kiram tang jak hong ni pai inkoi rapho arni sarsing teron langkung habe memorial town hall along Karbianglong district BJP Mohila Morcha tumpen patir piponsi Karbianglong district BJP Mohila Morcha mai phikimi Jelina rong pipi henlopu pachini chiaphan Karbianglong pen longkrit roxy mondol Mohila Morcha tum tami chitong dunsi Jelina rong pipi aphan karchopon के महिला प्रेसिडेंट Langgejong konten dulu charong parlo dan daso ning charong lo masih kami presiden aku deng lo bukan bangke ni la bangke maka konten itu kabe soalo ni tukar besar lo tuhan kami aprang ke kon teji dan BJP tuhan bicara pun teji dan kadu kabe aku melong kipat deng rapun long tuhan Karchua Mayalong Aluhiaman Pen MLE Mati CM Dr. Tuliram Ronghang Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Habetiron MLE Niso Tirangpi Karbianglong District JP Maipu Rolen Kilim Lapen PM MEC Atum Chitongdin Soarlo Atumapan Keraikom Nangji Puat Teng Pen CKEC Along Ko Anma Soarlo MEC Kedua Tumapan Kami EM Pekpon Lablo Puta CM Bang Somai Kachitong Duna Hudrada Tumapan Hanpon Karbianglong or Parambo Koi Ye Beleg on Chilatan or Hom Cruise Beleg on District Prata Koise Bihe Koi Ki Hop Pilakor Obama Vision Lado Isia Group Bankia Puno Bank Koi Puno Bank Ho Puno Isi Lado Isia Group Chitiana Po Jesel Hantu Masot dia thailand document sapina ne document দিব নালাগে আপোনালোকে সরকার পৰা লোন পাব 3 কোটি 2 কোটি লৈকে 2 কোটি লৈকে এগ্রিকালচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ডৰ জৰিয়তে 2 কোটি টকা আপোনালোকৰ মাত্ৰ 3% সেইটো সোনকালে আপোনালোকে এই 3% দিব নালাগে লাহে লাহে আপোনালোকে ঘূৰাই দিব পাৰে Anjot kali soar loatum hemrit kabochialong karjab dunji atowar sorkar pen akirap asona varsai ichu endunji alam sistemi CM pen antikan bangso hut KECCM kanije abangke forest asaikam state sector achokumaratum master role casual worker atum bainong kilong le rek aputhak phirangki pen karju pon ahut lahaya puthak chingki chathan pon padosi kewangji jakhong ni phaing ko troxy urmiar ni pen ke bainong kilong le tum anaphanta pipon popusi CM pen phirangki athengnu nang pachini dun latum sakuri ala dorma ke process bomla tum bil pi perek na humbar pen atum payment nong ko ma pinheta ni meeting dolo pipolo latum bil pinai mati ala ke claim atum bang pangren hai tho abake kaprek long lo no latum mandi pen long ko latum sakuri ala dorma ke process bomla tum bil pi perek na humbar pen atum payment nong ko ma pinheta ni meeting dolo pipolo latum bil pinai mati ala ke claim atum bang pangren hai tho abake kaprek long lo no latum mandi pen long ko PWD Department along lialong aron repen ki do tumapan ki tharlia sai ki ding in samjin pen ki pachunko asamangkang pialong aron repen Department along lialong ki do tumapan ki tharlia sai ki ding pon bom ason si Karbianglong arong sapi tifu ahichi pen ka helu kilometers pho an bagduji villaji birla along Public Work Department along aron repen ki do tumapan ki tharli ponji aphan ni thoma prang pen chipatirek ponji aphan apor pipondo
lapen puthot jakhon phain ko rapliar ni Karbiang Long Autonomous Council Land and Revenue Department atumpen patir people along District Administration lapen Law and Order atumpen chirap chito dunsi insam jin pen kitharlia sai pachunpon Jongpon mi bangsu PWD along lialong kadukawi Kidolaki Jamuna per Moza Kipardo Difu Revenue Circle Birla Dilaji Difu Pen Rong Plim Plam Kacheleng Atuwar Adumhe Bangso long lialong kido kadukawi Don P Ahem Tun Anbat Uji lapen long li Dak number 63 lapen long liabang adang kete chirihini ra Lesa Pli An Doji Pusi Pirta Longdun News Report KATV News Lason si Karbilun Barim, Lam Tumo, Pindeng Sumpot, Nim Rokom Ansu Siki Prang Dunjia Pan Po Kim Mang Pen, Cultural Affairs Department, Karbiang Long Autonomous Council Atum Pen Chipatur Pi Ponsi, Kidam Tang Nipai Chris Si Pen Pangcheng Ponsi, Jak Hong Nipai Inkoy Rapo Anki Padusi Arni Mati, Nikre Poke Choklo. Barla Amokam 2026 Aparman, Loru Lang Sorang Sinasarpo Cultural Hall along Miss Sen Pen Jaimek Pachunpo. Bangso barla mukamajai mek along aluhi sarpi aman pen MLA ni sotrang pi pen chetong dunsi man peng aluhi aman pen AAC MEC Johnny Timungta chetong dun. Bangso barla mukam 2026 aparman ki padusi arni along bang trok sirkep ra sirkep seke ki pidun atum ang bong pen ki thek nai na atum apan sitami kachitong dun aluhi atum pen no e pen certificate pajor pon. Hapu seke kipi dun atum mate anutin apanta ke hok alu mate certificate ami pajerpon. Halapu alu hisarpi aman pen niso terang pi pen kaning jepon ke barla mokam lake non owe kimia tum methang alama ki pen danglok lun lam pindeng sumpot hei hui ansu se ke bache thang mate ke ba prang dun thek ja phan po kim mang pen klim somar arta ningkan trok pen ningkan kripli arta klim somar atuma pansi panong pon. Barla mukam nakikidam tang ningkan hini ki thoma prang pensi nilitum bangso jai mek deng pondo bonta chuning pen pining chiprek hepik an athe kidam tang ningkan hini ki thoma prang ke ladak nang ki charli aklim somaratum amen ang kachi thabdun aphai jum pik an bonta pining surihini ra ingkoi ra trok aningkana bangke mate pini ki jutsiar nia bangke kadu kawe bang trok sirke brasir ke baklim somaratum do Lasi nili sida me ning arong piglu pusin ni sotirang pipen perang ke thengno ning jepon. Kalang lo laso barla mukam summer camp cultural festival bangkeli tu state pen Assam government la instruction pen la halasu ne teng na sila cultural festival alang itu ada tarik crazy pen jengpon no pini bangke closing ceremony lo ke paju lo ladak long itu ladak cultural affairs ladak officer kata PNC alang ni pe pakir konvensi lo ke ladak na chirap instructor tu tado alang itu ka chipatu itu lo ke ladak la so em ke ladak ke somar tumha nithang culture pakatingi idet katingi idet mai lo Heki Pang, ansu secretary Heki Pang si laso summer camp mak lo magako non summer vacation anju tagalan summer vacation no ko summer tum ene free abandon do lon de la upon mobile sila chupa sab ko apor anta la tuman distract ha mobile pen pa he do kon phan si la tuman la program mang deng kon Bangso barla mukam ki jutsiar ni ajai megalong kachetong MLA ni soterangpi MEC Johnny Timung, Padma Sri Dhaneswaringti, Karbi Cultural Society Amaipu Humsing Bay Pendanglok Kyong Dung ki Charlie Aklim Sumar la pen apia potum pen chitong. News Report KATV News. Pinya birta ki lan sikang tonlo domi thak me kardom.